Najavit ću jednu tačku, sada morate biti zadovoljni, jedna je mala tačka, a sutra u Drinjaču, kad stignemo, dajemo predstavu 7 časova, što želim vama da svima najavite, bit će naše plakate, da budete masovniji, u što većoj masi, onda ćemo pravi program dati, a drug Rareli, on guta sjelice, kida lance, guta žilete, tura ekser kroz nos, vidit ćete predstavu, počinjemo, druže Kareli, izvoli na scenu. Da te drugovi vide. Dobar dan želim. Ovo je prirodna, vidite, sjelica. Sam ću pokazati, ovo sam morao radi toga što ona ovako, ako grizete, ona automatski možda isplodira pa ovo ispred. Evo ovako, vidite. Uzmem se ova, pa uzmete tako. Evo. Vidite sam malo. Sad verujem. On jede gramofonske ploče, tanjire.